Non trovi che da soli. Vedo sai anche loro. Alleluia. Vedo sai anche loro non dico. La divorazione Era
singin binani ko ne masu bena bi ba ko mata ga ko ene ka bi binani singin dai hallelujah be kana me kan ma bi ka singin dai praise the lord to so tugana da lolo lima sa bulo singa te baka go maro to ko paso so tama na ko hallelujah singin kan mo ko tiaro praise dona sana ina bulo boya me pa ka ta hallelujah sauti oti sarani lap salvan ma ko sindur kon sauti ma sana mede kango misalnya ngai cunga praise the lord mata mi wasa mai sama kina nonta lolo mata sigali masna bulu sigali pinti gora mata mi gora kena sigata praise the lord kanu ngani kami kali bagi sigade dai bikin dora bikin dora prewaria mas no bora buka sapa bikin bila kete gora bikin basi gitu mai praise the lord el sigali bila ni kuah bikin bila sigado basi mai ni masuk cuma bale sapa bikin bila kete tunga dan masuk sarla betul mai Coba kata ngau ningal ni ngol mari singo baru buka na bayu tu masu watala kina na singa tampu mai na chini ka ruwa kina ndora klo ena mala me por singo baru buka na baru singa tampu atau na bingara bitu kina na praise the Lord hallelujah praise the Lord singo me binu te kilo wango tu sani bot tolo to mai praise the Lord baru buka kapakase osos to baru buka ni bangala tagi ko tok na malai praise the Lord ada tutu me me na rin tartal na lindu di prewaria ela no suko solo era katolunga na suko bangala lo to ndo na boso mo so solo di tapa na ndo songo di ena kabi na sikani kwa praise the Lord asa tan turban de Deus aso sa di tartal kasi me no mal que tu mais so kami me no para picar ena kabi na ba suso tang na ko Not everybody is entitled to the treasure in heaven. Only those that are in Christ Jesus. My God shall supply all of your need according to his glorious riches. Amen. And on the storehouse of the glorious riches. Amen. In heaven. And it is those that are in Christ Jesus. You and I, we are in Christ Jesus. You and I, we are part of the body of Christ. The Lord himself is the head of the church. So today is a special day where we will dedicate this sanctuary to the Lord. Amen? Amen? Hallelujah. Look how you should in my worship. Amen. Hallelujah. Bisa kita bertemu dengan baik guru wali juga mendo. Nyata tali mendo tulah locissu. Ena ono boro klela itu tamati. Menagele lumu to kela mata ikantu beno iwai. Lumu to maina saru lumu to maina lumia. Lumu to jere jere dame. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, como não está me querendo symbolic of the Holy Spirit. Itu sia na turang na utam. Hallelujah. Na lumuti na mete, lumuti na tui, lumuti na profita, e lumuti na wai. Amen. Kantu sintu na utam. Isa durumira, kasa tokenira. Hallelujah. Samakina. Na lumuti wai terna o itu sia. Hallelujah. Na utam. Sa tiba ike
Amen. Ini kira tulang yang utama mana pada lo, karena orang pada telah kau kata haleluya. Tuhan boleh kumpul di orang selesai. The Holy Spirit resides in our midst. God resides in us. Let He resides with us. Kalau itu telah kau boleh lo pasal orang tahu iwa. Jadi tidak kena dengan tahu yang kaki. Sabu mudi cuma main wai. Orang juga mikir dia orang fikir nama nama. Tapi itu ini kena wasir walu. Luar kena sahabat kata mori. Nah, walu ni sor, mana orang ni Solomon itu. Karena tu sahabat teman nak katu di kelau. Walu tu nombete. Karena tu sahabat berarti kau sana, lalu kita bersana. Orang juga mikir dia. Wajar tu sama ni sukari. Kalau kita ni utama dengan tu sama sukari kena. Sasuleno ayo, haleluya. Nah, wali misoraya, na hokumu. Kandu sietiko, na lagi, naklo. Orang beli kaya, orang beli kita orang kira masih ruang, yang tikine ruang. En orang beli balik kaya tu kira dia apostol, tu na roselu dia apostol. En orang tu tikine kaya. Nanono sa, lawa mai kinu neo tamu. E runa kaya ya tika tua. Tiko makaya ndo me runa lino tika na kaya tu kaya na ni buko ada. Kabisa baki. Ka runa na mo ni pale to to ya. Na fari ba ya mu. Hallelujah. Kamu sini ka neo tamu. Sa timu mo ni pale ya. Neo tamu. God
the sugar of the clothes. Blessed be your name.
Hallelujah. Lord, let time no settle again. Hallelujah. You know when to come out the call. Then when the summer came in, the creek came in. And I was on the wall. I am a letter. Come to my Lord. Possibly see you no more than see you no more. And I only come to my son. Let it come in. And the Lord was hallelujah. Hallelujah. The king will be able to me. And the skin of the monkey will come in. And some of the monkey will come in. Come on, to where the Lord was. Hallelujah. Hallelujah. And as we come to God, get away. Get out. Lord, we never want to go. Hallelujah. Nós somos nesse tamu, onde tinha que rogar em dua. Hallelujah. Vamos buscar na mai. Quanto mais não mulher, quanto mais não. Vamos, quanto mais cai do mundo.
Bona wale ni masukona wale ni bitawaki. What the K nakala. Sabati ni nachuna ni sero sati ho. Amen. Hallelujah. Presence of the Lord will be here. The glory of God. It's going to be here. It's going to fill up this place. Hallelujah. The glory of God is going to increase in this place. Amen. 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 Sabi na kami sa may ito na. Ano naman sila singa tabwe. Alam ka naman naloto. Tebo na Sunday school na dua kinagua. Kinagua kinaba. Ano naloto ke. Isama kami na tayo kami na. Alam na chini chumay na whether chini ke naloto kamuraki. Hallelujah. And a live stream and a runa kalako and a very sinatama. Basta na rin sa naman to Waitami na dance group. Dance team. Amen. Hallelujah. To tutalangan ko na praise and worship na to uniform ko to Rebe Binaka. Namagal sa mumutua. At ito naman ito may na dance ministry, dance group. Hallelujah. At ito may kami nabaro ito may kalau nilai mo naman ito na pagtasusung lebih dicukukin natural ene kami singin indai. Amen, amen. Itu sangat cemerlang. Praise the Lord. Dokter menteri bahasa Soviet. Kemudian baru cuma Amerika. Amen. Address di nomor 37400 Central Court. Hallelujah. New York, California. Dokter menteri bahasa Soviet itu. Oh, praise the Lord. Hallelujah.
Dr. Manan Rosso sobre todo el tiempo. Tipo vale bon, vale cru. Amen. Hallelujah. So he joined us to make it into a house of prayer. Amen. Kita nak kamkan Dr. Nango, kemudian W. Soli ni suka na luto na mga kamingo. O tinaluto na mga kamingo na mga soli. Isa kilala ka mga masliya. Amen. Sa soli tulungan gina na men's ministry. Men's to go and be with the children well. Amen. Don't be so to the men's. Naka. Don't be a committee. And suka na post, suka na luto ko na mga boss. Amen. Maybe dito na yaya. Maybe kasi may napakatulog na kita na mga wali bubing garabingo. Cuma na conference room ya sa tuwawin na kinawin ito na malo family. Na malo family ito sa nabuli chico na conference table. Wata kini dandilan na conference table. Family malo. Elu ito galo sam, hallelujah. Meron ito hallelujah. Don't na meron ito na bless parkina. Lima ito daw ni dambe kini kya mo ni boss. Hallelujah. Lima ito mo na alam mo kini doon mas ba becho verto lima ito daw hallelujah. Amen. Kabaki na ito pulpit niya asul kino Sister Naomi hallelujah. Hallelujah. Bori salam mo rin doon na ros na huni. Sige juga ba nang doon kaya sa auto daw o bili kini shipping. Isanta ni Kami sa talita ka ng taka. Gusto ng gandun na engine na kaya ramba. Hallelujah. Kabana engine na kaya papa. Hallelujah. Kaya mo mali. Kaptran yung muna talikin. Mukha po ni mo. Hallelujah. Hallelujah. Wala mo rin ang tabi nga kinabawal na ka. Amen. Hallelujah. Kaya chumikan na. Hallelujah. And then naman sana ito special nama. Praise and worship. Kami sinilay kami ni Baro Chumay. Serbo eba ulen bi kami. This song
Hallelujah. Evangeli Wanaklu. Evangeli Telenani Bikamle. This song is dedicated to the viewers, hallelujah, who are tuning in this time. And it is our prayer, hallelujah, that through this song, you will hear the message of the Lord, you will hear the message of God, and you will be blessed, hallelujah, by the words of this song. Amen. Lord, that also so to the praise and worship. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Na-share mo tulong sa mga tawag bida-bida ko. Kung wala talaga na-share mo, mayroon kasala ka natin. Iyon, di po bakit palang malindin sa kumikinig siya? Baka ko rin gano'n ngayon, hali hindi kasarap. Halika dito. Pero hindi kaya ng dati ko ito. Halika dito. Hindi kasarap. Nananabi mo ako. Kinananabi mo ako. Ikaw nandiyan, Ben. Ben, ragin mo ito. Stop. Nasimula daw yung may sama ko ng
Hallelujah. Isu romo tu nama kami bos ada gaya kami kini nandram. Asa bertu telengar tu na rona sulia nandram ya. Amen. Hallelujah. Sabor bilang teksar lewu sara. Na bodi namuni alu bina kamuni. Boleh tu sana ya. Ninggal di keluar bakal. Amen. Untuk mendengar share tu tolong kami kena tu kan benda kalau kami tahu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tu kan. Betul ni malu cukup sama sama. Kali karena share hallelujah bakal kini share di keluar. I feel the presence of the Lord. Hallelujah. Bos cukup ikan nak keluar nak share ball. Hallelujah. Amen. Kalau mau di bos cukup ikan ni melabui cukup keluar nak share. Tu cukup nonton dua mata. Hallelujah. Mau betul mo. Kita bagi orang tengah lebih uti ni tahu sakit macam gay. Ama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, Sister Mary. Hallelujah. Kita berkata jelas Sister Mary. Dalam kali itu dalam Yesus. Hallelujah. Amen. 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 Tolong dengan saya. Hallelujah. Kita nak
me boro te kira ko ale o le kin ro mo ka bikim ne so era ra chico la ka le bunta ka che ne se tu ke ra to ri to sa mara Satara boro romo de buno ne kam sini dai ya usare di kimeni ni sai ni so amore just take one of the check camera in the fish de longo otherwise hallelujah we start no ni romo de kimeni buno buno mo to the praise and worship na mo le sing amen ana dai bi ka timena la ko mai na kibo na drama kya men ngai lawan drama no bil ka tstanga na base Tunike, au sa tun telanga be brother Simeli, el no kita me tamela telanga. Hallelujah. Mena fu sex ngani na pre. Hallelujah me lebeti kina na club. Kami sini dai. Dawo me kina mo na club. Ni bulu na tiko. Hallelujah na monta buni bola, ya kami sini dai bulu na tiko. Hallelujah. Lendo Busisi, Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Sa matambos chicken doon ng balawo. Dapat mo na kinuha na tuloy na muli bito koyi. Kami sinintay. Hallelujah. Erika sa mga mga may. Kevin, bahwa benar-benar cuma kelun na baru tadi dari keputusan dengan kami sini kuat, malu telah turun lagi baru kelun. Rambulan-bulan benar telah ngayon na nanti susul, dah baru benar cuma kelun nak berapa, kelun yang diam, kelun tu di mana roy, kelun dender telah ngayon kali di sini lagi. Ikuan na ibunaw di tomat cuma ngayon nanda rumah cuma ibunaw ni alotam, sa baka namat cuma ini kena singa di pentikong. Sa rumah tu cuma nak buat buli membalet na elotam. Kabagin na nanu tu unaw na nugito kanima tambos tu sa unaw ti may na elotam. May ako may sini ko may to mana talaga karilay. Nanu da rumah unaw chibo. Yan na elotam. Nangon na sulitin na ikalata labi gito na matambos gito babaro nito unaw. Gito unaw na elotam. Kasan na unaw sa baro talatu ya naloma ni madawa boleh kecuma ni bunau sampai bisu tak kena turun dengan lutan dengan bunau tak bikin dengan mereka di sini pun. Boy tu ni bunau bunau orang teksana minta mungkin kita ada ni tu minta kila nanonda nabindi ni nonda biokan ni kena lutan. Bobo muda na turun bikin tak boleh kayan kena lutan kebahagiaan nanonda siapa ni biokan ni kena lutan. See how we relate to the Holy Spirit. Ni sekarang ini kita nonton lesson di naik kami sini kuah. Orang kira mau buat demikian kami tengah nabi nanti nanti turang ngomong elotan. Matai membukan dalam mata nama tengah sini kuah. Karena bosa dari kanon di tal-tal yang nama saintis kuah nama Holy Spirit. Apa is a person. Amen. The person of the Holy Spirit. Apa yang dina yang berkata kita rusakna. Ya apa divine. Is a divine person. Minda kilat ka. So nung nanto mga talay ko mga kanang tabakasan niyo ko ay ito na tani mga teburu o ko ay na yami mini mo pa kakit kete ko they are all representatives of the Holy Spirit. And na yalo tambo pataki ko he is a real person as real as you and I. And na kabi sigin ko kung bota ni tanaturo bina ko ya and na bisu ta ko tuan nang kakay na yalo tambo kabati nang nabiyo kan nang nabararan wala turang na yalo tambo. Enak miskin pun. Nama tadi kita kan lesson dengan driver menawili kan ikan enak miskin itu mena vokati pun nanobu uno taga cukup ni elotan is a real person. Apa ya is a divine person enak ni singa ni pun.
matai bayano matai ni cornida na waserua kine tini kandua ona ngandre menunglikani, but God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. He has the knowledge. I mean, we have a kitar, or quite a long it should be quite a killer. I mean, is a person, is a divine person, and I can be Singapore. Can karua na matani kormita na wasi karua na kinitingkandua, but one and the same Spirit works all things, distributing to each one individually as He wills. Yan na it chicken na will ni alutam. Amen. No will na alutam. Kwe chuko no will na alutam me batiki kanda chuko no tingindingi. Se na kai binaka na alutam. Ka toka temi chuko na baka sama that the Holy Spirit is a person. Na Roma wase walu kini rosong kabitu na lesoni kunetiko, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, one Spirit, the Holy Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance to God's will. Amen. Kena balik the Holy Spirit, He has a mind. Amen. He's got intellect. Ebakasama. Amen. He's a real person. He's a divine person. And I can be singing the night. Now, every soul that can now say, "Wow, let me get into the school." And do not grieve. Now, also go and grieve. So, talk to you about do not grieve the Holy Spirit of God, with whom we were sealed, or you were sealed, for the day of redemption. Okay, and that's a seal that says wana kurang nelotam. If you chupo, when the company rota nelotam, can bali nelotam as a person, okay, chicken on emotion. Okay, taran rota kipoya, never taking tarungan, okay, taran maru tekipoya. If can sarri rota nelotam, can taran maru nelotam. Kalau kaci weekend and deal in Bakasam, nelotam is a real person. He is a divine person. He is as real as you and I, and I can see it. A seven year old, a seven in Bukawanga, a poet can be a sarna, they will have the Gibotikia, and I can see it. And a Tagalaka, the Kenawasi Lima, the Tiginitol, a Tunababo, a Chukin and Italian Ananias, but in a working of Sapphire. No one only Bulita and Rosa Bulita, or a Bulita Sonila. Rosa hilang may bibit, or may bibit, or bona katin kay Rosa Bulita, bona kinisaw. Kay dona kay punya. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? Sa lost ko pa na erotam. And have kept for yourself the money you received for the land. Kaya na erotam. O pa na lesson ko kaya na rin sa kanya pa right. And rin namin nagsarto ko na kaya to. Na kami sini ko ni boss chuko ko. O pa rin sa tunga nakatuto pa yan tungo. Pero ko yung sa kanya tikan, is a real person. Amen, a divine person. Na sinaya, may mga kahit kung na-chikini ko ratan, o li kulita ka na kung na-robulita, o li smile, o may tukunan na ito sa kanindin. Kaya bali-bali, na ayaw tamo, rin na nakarubo ay dola, nakarubulita ka, na ayaw tamo ka na ang mga sa kuwa ko, na non-roli laso, bibita. So, kami ito pinibigan na, ayaw tamo, o kaya ni Rai, amen, o kaya talaga ni Roy. Kaya magkatagi po nga, magkikiyaw. Amen? Samantala ito ba amen? Kaya naman yung boss ko ni Boy, yung bunot ka nyo, yung warong ito may, nayalo tamo ka na nga, o kaya warong sa ito nga, yung bunot ka na nga mo. Amen? Na Revelation, sina utikla, nawasikot pinahibito. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Amen.
Pas sama telingan, rumah besar nak kasih kuno cuma nelotam. Ini nelotam boleh bos. Ini kelas nelotam tangan bosan. Enak kali ni sini kuat. Enak tak apa nak kena masih indotor dengan ruang. Amen. Bos kena nelotam. Nak kaya terlalu lucu pada masuk kena sebelum. Gay bos sama nelotam. Mereka tahu sih tadi mai. Sola pergi panapas. Nak bunyi tak ada sedikit rokin dan kalau. Tapi nelotam. Opo ada ni bos yang akan sini kuat. Amen. In the right and the back somewhere that the Holy Spirit is real. He is a divine person. And I really bisung taksan kan orang tu kai. Sino orang tu women way boleh tenelotam. Menurut kelas punya kota dengan ni bos. Lepas namuna in the sini region nak ya. Isu namuna kan the section dengan itu orang akan tu tenelotam. Amen. Yang ita turun pinaka yang kami sini kuat that the Holy Spirit is a real person. Amen. Apa yang tu bos? And I pinaka pintar turun pinaka ya. Pintar turun rumah tu bos semua nanti tenelotam. Amen. Kau saya bos cukup namanya, kau saya bos cukup nama go, but we do not allow that. But cukup namanya, dalam cukup nama terrena, natural nelotam. Amen. Memang kau saya cukup namanya, nak kat tu kau matal cukup mai, memang boleh tanah buka wanga, nak kaya mulai ni matam, nanti bukan dia buru. Amen. Nak kat tu kau nak bube, they are all representatives of the Holy Spirit. The Holy Spirit Himself is a real divine person, and I can be simple. And kadang-kadang kena masuk orang punya suruh tadi wah. Itu ni bapa na boleh tahu ni puasa na turun nelotam. We free. Amen. Yang puasa na turun nelotam. Kena balik. Kena kamu sini kau nak dobi nak bikin tar. Ni turun bina apa ya? Kami bisa orang nonton right boleh nelotam. Merah itu puasa kita bikin tar nelotam. Amen. Kena kami sini kuat. Yana, those are all characteristics of the Holy Spirit. Signify tak kaya? The Holy Spirit is a person. He is divine. He is powerful, yet so gentle. And I can't miss him. Kau yang cukup berapa tiga kau yang cukup berapa tiga dan cukup bawa cukup dalam apa ya? Amen. Anak bina kami besok kita nonton lain yang kami miskin kuat. Kaya makasan na kilachi ko, yung bibo ka nung nga niya ka miskin nitay, yung sabaran ni puno ta kayo nung punaw, pinara ni buki ay tokat ko na nung punaw, suli ka na kalung, ay na ka miskin kuat. Kaya mo daw puso mo tanga namas. Turangan na kaludere, kalulim ko kemuni, kaya mami wararami takatalagi na manong mobi kemuni. Warong mo memiliki na naman iwas, kami puno tagtala. Kaya mami sa kinay kemuni turangan, kemuni ang kami, muni dupiki man, ay nagkabitsin ko, raw tagisanga, na naman iwas, ay nagkabitsin ko. Manaka na punaw tag, manaka na rungoy, katigong, raw taginakalong, meron di kami tinggal lagi nakakila na kita kung iwas kinipigyan na mereka di sini. Nawala besar na muna pinapanggo masuk na daw ni Chisu ni ng sorte ng Kongo. Amen. Ang telusyon ni Chico may naturo ni Cornida. Amen. Naturo ni Molay Tola ben na kay Cornida na kanawa si Tinkaton na tikin ba. Amen. Kaya mo na uligani ka na mawalan, na uli ka na wabit. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Amen? Kaya mo wabit o lagat na may napagandaw ko na napagandaw ko. Amen? Ba't napagandaw ko ka ay tintin na nabosong mo na bilomani. Yan na napagandaw ko ay manatagats ko na bosong mo na wiktok kan. Amen? May tipo pati kemuni kita nga na loloma sa ni Tuhan Yesus Kristo na loloma ni kalau kena bitokan ni alotam. Amen. Na nontelison kena na nontelison nga na nontel kunang na turang amay na wujud sangat dia tukosa. The fellowship of the Holy Spirit be with you. Amen. Na bitokan ni alotam may tipo pati kemuni. Na bitokan fellowship. Dari sana na bosongo na fellowship. Na fellowship, era dito tu na nakena bagabit, nakena mapanda gomit na bitokan. Amen. Fellowship, friendly association, especially with people who share one's interest. Fellowship. Lalu mungkin na masuk ko na companionship. Amen. Companionship. So mungkin ni nomor mo ni club na nang ni wasongo. Companionship. Ena punya nakabak. Lalu may kinanabos ko na correspondence. Amen. Communication.
constant communication. La come kina na boso ko na friendship. Amen. Close relationship. Bond. Ni siapa. No di siapa. Yo kan kiri mo fellowship di mo do chiku na no siapa. Is a bond. Chiku. Amen. Itare na boso ko na friend. Sena no ito kan. Ongo endua and the wambo. Kaya ko ito na ito kan. Wala ka to our best friend. Amen. And nagkamisling ko. Yung puno ta kanyo na nagklabo ko na sa tuma na hindi na ikaw sa good square. Nanon ito kan. Sena non the friend endua and the wambo. Amen. It's someone you trust. Ito kay chupikan kada trust ta kana non the friends. Okay? Nanon the friend. Isa chupo na non the sema na bond ya of friendship. Sa chupo na trust. And do I know the one like Sakatina, someone we are close to. Amen. Yan ang nandito kayo. And do I know the Romana, o yan ang nandito kayo, our best friend. Amen. And do I know kilay ko ay sarga mo binak. Kaya kilay ko talaga mo binak na nandito kayo. Amen. Nung friend. And nagkabinis nga nito. Constant communication. Ito ay rondo vital no value. Kaya kau nabi kilau di best friend, kalau cell phone, reda mo history log. Orang di kilau di untuk kini terbalik. Ya, reda nunggu tokan di sana. Someone you communicate with regularly. Oh, vital no, value berkibar. Dua itu untuk prioritas tak, itu untuk valuda. Orang nunggu tokan. Mereka tu untuk value di baik. Itu kaya kami membalansi kabinet itu sini warna rom kiri nunggu tokan. Untuk kunoba. Yang nanti ni friends ko chico. Berarti ni chico na nung Brazilian. O pa yung ito Hollywood. Someone you prioritize in your life. Yan ang friend, nung best friend. Na nakabis nga ko. Endo ito appreciate ta. Someone you appreciate. Endo ito talent ta. Amen. Wala ko na naman nuwa kaya lang man nung friend. Ya ito appreciate ta sara na ito kaniman. Yan ang best friend. Endo talaga. And the tango maka na not a friend. Someone you always defend. Na kaya mana ko. Kaya baka tipo mo na mo ay sana kinanumitokan. Gaya lang mo ito ni talang mo ay sana dibinar mo pala tinumitokan. Kaya nagtuturo sa kami na defend ta kinanumitokan. Siya. Kaya kurang binak. In kaya defend ta kana not a friendship. We're not a friend. Amen. Ito ay nato tango maka. Amen. Ito talaga. And the basic amigo na influence. Amen. Hindi na friend niya. Kaya may dua sa nga influence hindi ko balik. Sa sela ni Obiala ko na mo best friend sa tindahan ko na nito sa lagosa. Walo nga dito influence hindi ko sa nga musala. So sa kaya ko share ng friend na rin. Wala ta nila dia. Maraming pininiwi ko. Di ko na naniwayo. Men. Yan influence ni friends ita. Influence ni friends. Na yapo na muna, yung mula ka ginanong ito kayo, siya nanong best friend. Sa naliwakama ni bala-bala ni nanong best friend, nanong mula. Amen? Sa rapon may weekend, na naibala-bala, ito luray nanong na, ito kayo pala ka doon mula. Kaya kaya, turang maraming tulong, ni the best friend tipa, sa na, basi ka talaga weekend, na naibala-bala ni lolo. But na friendship, cukup kita nak masuk pada influence, kan itu influence lagi. Amen. Kemani saya ni binak sona kay tumi ka, nakatalaga sa lorey may. Amen. Ya na ibala-bala ni bulan yung kampitan na namitokan kasam basi kami vivo. Eso na ibala-bala sa nga ni namitokan. Sa namitokan, sa namitokan. Your best friend. Amen. Na kami ni sini ko. Obvious say weekend na. Natural na yung tanong. He is our best friend. Amen. He is our best friend. The Holy Spirit is our best friend who will never disappoint. Saya nak beri ni disappoint kita kalau tak perlu sahaja kau kan itu kita. So sahaja itu kita bersama yung best friend yang kami sini ni. Una yang kami sini kuat, bapak tuno coba baru tak cuma nak punang. Kaya sulit mana perlu ni punang. To me it was very simple. Orang kita nak kita nak kami bu punang. Mungkin tu nak punang lihat.
Tuh na pena kalau kuno tak ni kuno buat. Be simple, simplicity, kuno tak. Amen. Oh, we introduce the kanelo tak mereka miskin kuat. That he can be our best friend. Amen. Baka sama tak ni, bala ni bulan tu, kaya korang berarti kita nomitokan. Masa ambil tu minta kaya kanelo tak, masa nom best friend. And dua untuk kuasa kabuan na bengong. O yan kami naman tako, kaya kabuan. Yung sa tao na membre, wiko, wala kabuan. Sipo may kanano mo trust, yung God will never disappoint you. Amen. Yung lang dulu manabi karanaw. Kung kayo, ngari-ngari namin ito kayo nilerotan. Kaya tabi ko kayo, nagkabing singin nila. The Holy Spirit is our best friend that will never disappoint. Yes. Never disappoint. Kaya natuto ko, siguro na ito kayo, sino man ito pabuhan ng mga kayo. We get disappointed. Naturang nerotan. Yung sa mga liwiti ko, sa nung ito kayo, nakandun ko, nagkabing singin nila. He will never disappoint. Hallelujah. Nelo tamu. Enda kilap natin, kuna na yung tamu. Sanda uli na may nanong Sunday school, sanda rongo na may nabunaw may karag, buno na siya nelo tamu, ita ba na mga siya na siya ni Pentiko. He's our helper. Amen. Okay, nandaw yung baby cake. Amen. And we need that. Kaya todo kaya nangandrabe ito ng duwigo. Senga tayo din tuwa, iwusi kita na wigo kiniturang na narotan ko. Sino may mamalagi may dati. Lago may buru-buru ko. May hikya na natamatulos. Ano nang kulang na bisi na. May kamata pinakarak. May baka na purpose kina wili kalo kina natampo. Amen. Dito ko natin ko nito ni Bimke. Doon na muna. O abunaw kina. Sama ka ito kaya. Subhanallah, kalau pribadi masih pribadi usahakan elo. Sang dua neta na level ni stadio daga. Lambong yung parang puno kina mata ko boleh sekarang yung sini mo na level ni stadio. Maybe last minute ako sa bibit pa kaya po minsan. Law sarama yung na udah pribadi sini pribadi elo. Sang itu litoro cuma na keluar, litoro kurang nantam sang bos dia. I never gave him room where he would give no na nungguna nungguay tayo. Katuto, sakit pulunan na, you overwork yourself, you overstudied, you over-research. There was no room, no space for me to come in and help you. Amen. Kurang naman ako ay nag-don't will pay. Amen. Kaya nangyayari ko kung bakit nangyayari, nangyayari ko, yung na kaya nangyayari. Amen. Naturang naman ako kung nandun yung ibig pinakatunggo na nag-miskin nila. So le meno malagi tadi is the spirit of promise. Yala tadi na promise me wa puno kino brand smith. Kaya non dei voto na miskin de pena to libi buke. In the labi ko lagi me na baka tani ngin de misame tambe ko non dei tutu misame non the best friend na kami miskin indai. Na kan rania o ko na do buke ko non mo so kunila. Amen. Ndo bibu ko non nila. Boso chisu berito na nagsipel and actually wasi tinikalima na tinikaba na tinikalima tuno ko you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything I've learned from my father, I've made known to you. Sa kanito ito na nag-isipilo tisu, na friend, ito kan. Amen? O siya, uli man na ni kanabanda wabi. Kung labit naman na pagpapaganda ko. Doon sa gawin ka, hindi na kapaganda sa tatawa na di ka usap para tabig kamdo. Au sa sangin ni mga tabig kamdo tali, mga itong nabubuang bula, balat ni sa sangin ito, pila nabubuang bula na kaya tatawa na noon turang. Ito sa mga tukay, kaya mundo, nung ito kan, wala kasar. Nung ito kan, wala kasar. My friend, nung ito kan, wala kasar. Balat niyo sa mga taklabi kaya mundo, na kaya nga, o sa kanora, may witaman. Amen. Kaya may posa tayo tisu. And natingin doon, pinatingin gawin. Ang ito na kaya, and I will ask the Father, and He will give you another counselor. Kurang na tamu. To be with you forever, the Spirit of truth,
The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him. But orang Jesus tu na tibiru tu balik na elotam. Kaya man tu sa kilat na elotam kinalap na naman and usul ni elotam. For he lives with you and will be in you. Amen. John 10:8. Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home in him." Jesus, amen. Flow, siru somai, romi mabana ni kena through the Holy Spirit. Amen. Isalok somo menero tago, usalok somo todo mertogo. Amen. Karena sampai mabana ni kena. Kena mana balu Jesus matana. Kalau tu menero tona ni sepeli, you are my friends. Amen. Now tago kau represent ni Jesus. Apa yang non the friend? Amen. Apa yang non ditukan? Kena mana balik? Nah, di sini pasaran dah bisa nak buat tu nanti. Mereka sandau bitang lo betul ni dalam. Salam atau lagi kuaya. Amen. Waktu kita cakap sama, your friend is someone you appreciate. Amen. Mana bagi sandau tu dunia ni betul. Tu tak kemat bahasa sultan betul ni dalam. He is our friend. Kau cakap betul kita. Kita lalu buat teman ini lalu bersinatan. And do we really appreciate him? Apa susah? Amen. How we respond to the Holy Spirit. He is a real person, a divine person. Apa yang non ditokkan di mana sana? Amen. And he deserves to be appreciated. Amen. And yang kami tanya di sini nintai. Apa yang nanti di bawah ini? He is our comforter. Amen. Kena balik. Doa kaya tentang yang boleh untuk plan untuk pulang mobil tokan. Itu tentang yang mana nanti untuk laku mana nanti tokan. Itu serta menakararaw kaya terminggi dito nanti tokan. Because we trust our friend. Dalam kita ngali tukuna. Meron ni taray kan ito na pwede mo ya. Nayalo tam. O kaya nabudi pwede. Nanto ni pwede mo. He's our comforter. Amen. Ninro sabi tokan isenta sabi tokan yung tingin tago. Mendo sabi hindi chupa menon ta best friend. Ito nakakanan nito kaya kaya na pwede mo nayalo tam. O kaya na influence tagi kan. Dalam tengah mimpi kita na influence ni pwede mo tuwa. Berarti na pwede mo punya tam. Nakai ninda sa siya mamatua yang nakai ng basic weekend na takkan kita may nanapagad yung nalatan. Amen. Kaya may wala ko itong probura. Tama tayo biyo ka ni binak. Ebito ka ni itong tingin ng tam. Ito itong pinito pa na wala. Buta ko nakai. Buta ka na lutan. Katakami kita may ninda sa amin bito ka ni tingin ng lutan. Amen. He is our guide. Amen. Ano ka ni itong binakan doon mo? Lepas nonton dan tutar wasala dengan nonton tokan, ya tokan ko. Itu cuma tinggal nonton tokan di nak reksa. Amen. And he will never disappoint. Oka nak tahu ibu tu berbinakan tundu. Amen. Oka nak kait binakan tundu. Bikin. So nonton sa den nonton tostoso. Usaha diri tir nonton tokan, sentari nonton tokan, orang memang salah. Mereka sebenarnya tu berikan dengan nakai dengan rem. Ya, minta sampai biokanya penting yang utama. Apa ya? Nanti memberikan dasar. Minta sampai kan dulu kita yang nanti kokai. Salah satu Indonesia, kalau kita perlu buat, bos itu buat. Dari nama tak boleh buat. Apa tu nama tukar atau nama buat nama bilang laku. Amen. He is a real person. He is divine though, but he is a real person. Amen. And he deserves to be appreciated. And then kami bisa kena. Ini kisah Victor Lowa, kisah Titik Pai merupakan nama the best friend. Apa yang itu tumberi kan? Nandau ni tumberi na yang Amen. He is our counselor. Apa yang nandau ni masalah tadi, nandau ni tahu beli di tangan. Natural na yang Amen. Itu nama mo Yesus. Isalam mo pa yung kandir na namin tumberi kung namin kandir. Apa yang itu merupakan numi kemudian namin kandir kaya usaha pos o tiket. Amen. Kena balik itu nak kain dengan dia menunggu good counselor. Nah, nanti tokan di sana. Mereka sahaja itu dan nanti tokan di batik itu orang yang utama. Betul poin tuan nanti di pasal tadi binakan tuan. Soalnya di pasal tadi nanti tokan. Bagaimana? Itu kita lain. And we get disappointed. Holy Spirit is our best friend that will never disappoint.
Apa yang bisa? Kau salah tinggian lagi sama orang pendidikan, tok. Amen. Dagay kilam na kay biro sa kabat kiyaw. Nabi masalah tak, iba tu bikin dengan orang. Ya, ni sa min bibi ko ya, mesanon di tokan ibu na ketemu. To be a best friend. It's the spirit of truth. Amen. Minta binakatan na kandina, minta bitokan yung kinaratan, bukan na tumberi ka na tuman na kandina. Basi ka may weekend na buwan hindi na. Amen. Kwento pa ya, nabuni kandina. Enak kami di sini po. Apa yang kami lebih masuk lagi? Intercessor. Saya nama jenis kelas saya nak nonton bulan wabiokan di bawah French mata-mata. Kemudian, ibarat betul nak nonton itu lebih masuk lagi kita. Saya lebih masuk lagi dengan nonton lebih tahu lagi kita. Saya everyday itu lebih masuk lagi lebih tokan. Yang panggo naturangan yang letam, apa yang nonton tokan, apa yang masuk lagi itu. Weekend dan akan bising ini. Apa yang nonton lebih masuk lagi kita itu naturangan yang letam. When he is our best friend, amen, kata nama kita lasaran, nonton lebih masuk lagi itu kita, naturangan yang letam. Amen. Yung semua tali mandangan na counsel, apa yang nonton lebih masalah tadi pada itu lebih mata beli. Amen. Labot ko na nung bulan yung nilot ni Maitan. Ito nung sa Bosan Pion na Lotam. Sa misong takabalilay na nung Maitan. Ibig tabiyon na turang na Lotam, manapasok ko na simplicity, to be simple. Ito na kautakaw, to be simple. Pasal tayo pinanaturang na Lotam ya, o sa tubulan yung mga kamanong ko, to be simple. Why? Kung ano pa yun na simple, gives him room, sa space to work. Amen. Kaya kung simple talaga ito anak ka. So, ano mo na rin yung lupog na kita, mamili ko sa nga batin. Yun yung kailangan mo ito nga kanaraw, simple. Amen. Siyempre, wala mo na nung unang maninatag niya. O kaya po, o kaya nagay kanita kami ka. Amen. Ito ka nito rin bibigay, o kaya nito rin bibigay sa atin. Amen. Kung nampula, yung nakaya sa tanabaglan, yung posto pinaturangan ng lugar. Karena kami na waro di kuya, yung pera nang dito kami binakadunduan ng kami sa dito. Amen. Meron din po kami nakatakan ng tarumbulan. Ang tarumbulan ni Karabi Palong. Nung tarumbulan ni Huwag Kadi, nung nakatakan ni Palong. O pa po, nang hindi ko asal tayo binakadunduan. So noon, nandrama na ko asal tayo. Kung na Huwag Kadi kumi, ya, wasal tayo naman na nabi ka mo takam. Uchimoya, Delis Mai, Mintorong Talon dito kan ba na kaya rani tumo ko ito tan mitalo. Nagay ro mo tan misan na nito tan talakal ko niya. Ina ko sa mo to mikren ka ba. Amen. Paano to libi mo sa tan na doon. There is no worthy counselor than the Holy Spirit himself, the person of the Holy Spirit. And the narawata yan na nabi mo sa tan sa Holy di ba may misano dito kan. Patokan ng boss sa weekend. Amen. And kami di sini po. Pero na tayo, misal menon dito kan, ito na kampo pa yung influence tigikan sa. Amen. Kaya sa kilaya. Ito ko nang tulong dito kan, ang narin influence dito pa, o pa talaga narin influence dito. And ang pasi na biyaw na narin influence na dito kan. Misal menon dito kan, hindi ako tayo. Ito na kaya na influence tayo weekend. O pa na influence tigikan na kami doon ni Jesus. Amen. Meron tayo, karena ministro pa, may labay ni Jesus. May testify ni Jesus. Amen. May tubo ni Jesus. Yan yung nasabi ito, kanyung tingin ba, nakanggo na ibala-bala yung bulong ba, nagtagami ka naman. Yan nasabi ito, may tubo ni Jesus. Amen. And na nangan rin ni Jesus. Na muna, karang ko ng Jesus, and na nandili mo na muna, wala ito ni, okay, influence na kikanda ito, naturang na lang. Glory. Amen. And I kami sininday. Meron tayo, ilip na kaya pa ito ng tumulong. Kung nasa ganit taraki na kaya na kami sa ganit tayo, ang andre ba muna, andre tanga may puro matanga na kami hindi, era di ba kayo tornelo tayo ng tumula, hindi sabi ito kayo ba taginelo tayo. Ngayong sa priorities na gipa, may saan ka best friend. Laso na muna, nandito kayo, nandito kayo ng sumpo, saan mo na
sini bina. Amen. Sono mana sono toka itu bukan satu tu bisa mufta. Mereka minta kurang yang utama, mereka minta to be our best friend. Amen. Sacrifice. Takkan friendship ya, to get a better friendship from the Holy Spirit. Tunamang ko Jisu, berto na tisikeri. Doon na may rawat na kukawa, misala kung may bikim doon na elotam. Doon na kayo doon tukunyaw, in Jerusalem, Judea, Samaria, may doon besar na yala di buru-buru. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Glory. Amen. Yan ang kami sige nila. Misala kung may naturangan niya elotam, sama yung nandito kani, sama yung ulam ikena, nakasaya to, kenda pakukotak. Amen. Na koko itu kuno chungo chisu mer tu kuni ko ikena me do na yala ke burubura ya na koko me na una muta na bosni kalo eme na koko ni muno ya to kasar na yalo ni tamat bisu taga bakan dua na yalo ni tamat ya me tu bana be butul ya na koko wa me masu lagi kina na mata boko merai na koko era promo kina na bindi ba na koko era ndur kina na mala na koko era bula kina na terma eme na kukumbo pambelem esengni bayala mega na kukumbo na kukumbo tala ni lolo eme kana na tamata bayala na ndolo misal wa me bi kana na turo na tamu na kaya bi kete mo leu ta kita na lolo o pa e bua mai kwa na lolo eme turo na tamu bua na lolo ya na kaya ko bi kana misal me non di ko kani na tamu na bitalo na bisinga ta maro ko tamu me pipa na kanaya ya sana buona na ndorolo ya no no rete kina ma buona tamata na tati ni mulai tukina ya ni tuna bulo ga yalo amen itare ko meno lolo mo buke na tamato ya mo tukuni ci suwa lo ka ni mangu ni sala tu ke tu ndombe na homeless amen rai ko probura sene ni to e tele ko ya na lolo man ya tamu ko e buo mena no mumbula e ro bigo mo la ko ni wa mo buke na tamato ya se pata na kini rai se pata na kini boy siapa ni yang lain ni ya misal butuh bipo na lolo menyalurkan amen enen tu nak kaya nak rumah sih kita ni sabi kau kaya berpindah Waya na bulan ni loloma. Praise the Lord. Amen. Enda na bulan na loloma. Enda basi kiki kenda na loloma. Enda na bota kenda na loloma na loloma. Enda kan disin koreta tu na tisu. Wa magala tani bola tamu. Ni reti na bunga sama manjir ko kwa. Jesus had compassion over the crowd. Wir na bunga. Na kaba sarwaya sama yang talaga bikan na kan disin ita. Ini sama bito kani di mana tinautan. Na kaya demikian, 6 bulan di lolong. Amen. Enda na lolong. Enda kaya sista kaya dan enda na kia, pada demikian na di lolong. Amen. Dapat tak na lolong. Berkenal apa? Bagi sarana na dito kaya bina ko sa may bulan demikian. Itu na kaya na, enda makatay kami demikian. Ito na kaya na kung steady kaya kita, 6 bulan di lolong. Amen. Enda kaya disingal dito. Unda bulan naman yung kuwato na kahit sa kandiyaw sa rakawali, nalolong. Pura-pura siya ni Prinsulan, nalolong may. Nung digtokan yung mga tamata, boy na matapag kinikita, nalolong. Ang kurangan niya ng tampo, hindi sa may bito ka bata, when he becomes our best friend. Amen. Ito na kanya pa yung tagpikan na ng bulan ni lolong. Kaya na nakamata daw lolong. Siya mata mo na nilikay kagib ko ya, nanu na to ko teman bisa rusibea na pure tu kami na lolong pala di kita kata kalau itu pino tisu kalau soli ngeka na lolong amen baru ni kan masih demikian dah na bulan di posot ko di posot kena na teman bayar na di posot turang na lotam bisa may bulan ikan itu na kan masih ko weekend na ko ni alotam masih demikian ng bulan ni Bosot. Amen. Kalau pinipikan naman na Bosot, yan ang kami siya. Yan, doon ka, yan ang andremo tuloy na bulan naman tulog na kami siya kanina. Ng bulan ni Bosot. Na patience. Amen. Yung tumikan. Doon sa atak at nalabikan, manigirawikan naman na Bosot. Kaya, kung mga teman, kita na, niyatangan na muna sa bayala. Naturangan na yung tam, o pwede sa amin bulan ni Kena,
Itu nak kana tu ko weekend na bulan ni bisu. Nanti na tala weekend isa non dito kanina ang tam. Kaya na do bisu. Amen. Ena ka bilis ngini dai. Kisu alam tu panen rende. War lagi kasibiti ibu suatu tu, eno hukum guna kami di sini tak. Rupanya lo tahu, rau kena lebih busuk. Siti beri, kamata sini nelo tahu, kena dia pun tahu, sini nelo tahu. Guna sahabat beri kita kena, tadi tu rau kaya pas buat kalau ibu suatu rau, ibu suatu rau beri kita, sahabat beri kita. Naya lo tahu, sini kita siti beri, rau kita lebih busuk. Ena mo na ya. Kaya na kaya ito ng reba na muna ni Pua. Mintar sa ako kami nakata kasarangan na nandar ni Sema. Buat ikinyalutan. Mintar sa ako kami nakata ka nandar ubi ang kanyang ikinyalutan. Mintar sa ako kami utos sa ikinyalutan. Besa may tur sa reba ni Tutu. You're not the best friend. And nagagawin sige din na. Whoever your best friend is. You're going to pick up by titik. And have time and space and room for the Holy Spirit. Besa may non dito kani binakan dua. Bantu kol boy na rin sila ni kaya na bulan ito sa. Amen. Benda rin din na kay serni rin dito mo sota mga teman. Na yalo kam when on the best friend influence din kaya may raw kita dito mo sota. Amen. Dito sota. Na ilabla mo kaya na rem sa nawal bulan ito sa. Na ilabla ni tuku ni Jisu do na kaya na ko na bulan ito sa. Endo na dito kani chupo na kami singen denda. O koy borro sa ko na mo da ko ti koy may lotu ba ko na dito kani o koy e tu wana mo sota era ni botami kenda ke mo kay sa ba lu di ba ke sa no dito kani bola ka se to kani na dondua ena singen denda. He will never disappoint. Never disappoint. Ena kami singen ko. Patuloy ni ka era ni boy dormi kenda na turangan yalo kamu saya aku mikir tadi sabi to kali pati kina yalo kamu waya na wadin amen tukuno Jisu dono kule na puro gona rawa e mundur wadin au saba malmu nuta puro wet na puro ko as long as we live on this earth kaya na daw lago tukuno tumana bikanen e dona kain besaran reba sarang lebu kona wadin amen. Eno nang bulan ni bisi. Saya wala ni bulan ni nang gara bitag ko lot. Ongoy o katigin nang bulan mo men tamat bubal. Ongoy o katigin nang bulan mo ni tagada. E duwa na kay sa ngandem sa wala mo wade. Tamatay sinay na yaw tamu. Na tamato mo do seri do na mo ni mindende. Pasi ka tu bana ko demo ni palo. Na mo ne lang mo to mindende. Saya serangan ni ndara ni tukuna. Tamato wala mo mo mindende. Mate to na kana pa del. E taraso na tamato ko. Sina yang melokam. Endo na dito kani ko tipo mo ko buno ka chukene na kami ni singini po. Holy Spirit is our best friend. He never disappoint. Koya isa may cambio koya isa no dito kani binakan dua endo na ka enda no kami kan namay na bagay mo tuwa. Nabuni ara kamu na bagay. Hallelujah. Bebo kasi tuko no wacho kanda dinda. Donde toca ni na to wala ka televisi na bita ro televisi na bimori ro televisi na ya kami na muna sa takami kendo mi no ni baba va di na ka televisi ni dai in sa me ko liu na ro tamu mi sa no ni toca ni na kan dua da boso wa da loro wa ni ko ya da bo liu di ko da bo mi ko ya na kana pasi ka me biken na no na di na ro tamu na suya sa na me biken wala ngandre mi na ba de ko suya me na ba de bo ta ko ko ni ba de na turang na ro tamu Filipai wa gitu. Ia na wali ni pelo sa uosi bia na kake dengan klerau. Ena bawa tun ditaka, elo mundo, kena loma mundo ni buku Kristo. Amen. Ya lo tamu sa tiku banding kena na singa ni kuwa, na kabe ni nai. So mara ke mai singa ni penti ko, sa tamu boto kena na kabe ni singa ni kuwa. Ken tu na kabe ni singa ni nai. Medi sa bawa bilang takana no bio kabe kena turang ni autan. Ke bakan dengan rema. Iko, nabagay ena ka biskin ko. Wala sa alamat yung nadani, so yung nga nawanga, turang yung Jisu, mo diluto.
ray ko itu na pagating. Hallelujah. Turangan niya utang. Kaya batanga chiko Jesus kuno Paula, the same spirit that raised Jesus from the dead. Yalo tamu pati asa chiko pati kemdo. Kita sabai ko to pati kineneka di sini. Pagdating ko Jesus, pagdating ko talaga rin yung notar na ito ko baga pa ng rende kinagkatimbula sila kita rurura. Pagdating mo yan notar ko to what? Indar sa pagdating ko meron tam notar ko mula ni bitokan. Ora kay silasa, robesu, lomong ni bongge ro iye to sere. Ro sere. Pagdating ko tuneron raw pala ni chiko pati raw non rito kay turang na tam. Hallelujah. Takala na kana tini talmaya kabi bakrung kita ki ya do man bibes. Hallelujah. Ya na kay tip pero mo den ko turang na dongo kasi ni rosina itu ni alokam. Ya kabi ni sini ni kuwa ke makay na ndra na makadin. No dito kani sa kin wat ni kanda. Tasara ni bukan ni ko sa kani kabi ni sini ni dai sa no dito kani na ko wala kan don to be our best friend. Kongo ena do slebi kanda na bali. Amen. Kaya nandaw ni bibo ni. Turangan niya utang nandaw ni bibo ni. Yang bagro nonton kecini na bulo chanwe may kanibikin na namula ni Maramatinan. O mwani bici lay buruan o lews kalamay. Ayo boleh sarap na Maramatinan. Nangon ay takal ko ko ito na kana taraya. O la kumayo may lolo chiko et tarhew na lala ni mula. O may note tu. Santo na kana nung usa ka ni Bwadeng, ni saya ni na Maramatinan. Tutung ni punta na mo sa mata sa Facebook o wala ka sa ngabla. Nangon na lagi kino ko ay rende mo nga bintu mi bisi porto buwan daw to may biyo sa laga na Maramatinan blesa na ro bibel kay. Yo. Sala mo kuno mo na sa ganing ko na mo kunya. Sa gaya mo no sa masuk. Yung rey ng tipo na yalo tampo ko na puni bagay. O sa ako sa sarang ako masuk wa. Sa gati ko may misaw na gumasok. O kaya yalo tampo mo sili na bagay. O timba kay dito na singa wala ko kami rote do na mata. Do na mata, o tanray do na tan. Na tanraya or ni tuloy ni tanro bina. Ni mo din na tanraya o sayang. Dato rola de chuna matay di sini kuan na nona tukinya ro chuna nona gas ni bul. Sama ni bul watan kilanto pa na mas do butachi. Ya sa tahay ko to na pupo ni Klaus sala do buto to pa na mas ni bul watan. Sa kay mga dew ta chuko pa nona mas ni bul watan. Ibi baksar na ya na kay do biyo na matay ni sinaya. Sa ta soro men sungo na mas ni bul watan. Sa la to na mas ni bul watan yo kilab na to ya na ka professor ta chuko. O profesi itu boleh ditolong menerima terbuat. To yang mana ditinani o to dia o mata ke Joshua. Ro di dia ni usa lalu tu tesoro tu na masuk di puno tadi na puno tadi. Sa sintra ni wando ta biro bola ta boso tu cikoro singkila. Amen. Kena biro tu ni bola, na ta biro tu ni bola ke bola di kartu to. O profesi itu tu kuno boso ci di mata. Kurang ni apa Amen. Sulit dia orang bagai dia mana tak ada simaya. Mana simaya? Amen. Berdoa mana simaya? Ayah usah sedang kena Maramatinan. Teraya usah tu mana bagai dia. Namun ya, tu tahu tu ni mana? Ini sah. Mentu tu ni mana Maramatinan usah tu. Tak pasal ni mana? Patria tahu. Mesti foto ni sekali nombor anak. Mau buat kita nelo. Nasi ni kuat. Oh ya, dulu you tak tu pada nak tahu tak kena Maramatinan. Apakah dia yang kemudi nama Maramatinan? Apakah dia yang kemudi nama? Apakah anda kasual orang rumai? Lalu tu pergi ke rumah nende. Dua kali mereka kamu sakit di mana kalau? Dua anak budi pakai dia yang baik. Iya. Apa yang kurang yang ada? Aku ini ada tanpa anak kandung. Kemudi nama kan? Kurang yang ada tanpa. Apa yang sulit kita nak dia? Saya ingin kami sulit berbuat. O labo dulu mo yan na bumulo sa kilakili ko na kanatin. Amen. Wala na bingka wala yan na tinipepa. Bila na ka wala ya. Pero bukan din tato do beauty ni kilo satu lo na kabising. Ada ba uno ta chu na kabising ni da.
Na turang na ang tambo ka, nagsulay binabadin, kaya makalong durumad sa pinagdendre ang tanong mo. Nagkamulan ni Naduruma may nalaman ni Siyong Skulod, nalaman ni Baylot. Naduruma may nakatumban, nagdreve may nagdreve. Siya nga nindoy kila. Ikaw ni siya ni Kuwa, siya nga nindoy talikera ni Sutaba na nung nagdreve mo. Di ko lang kung mati ko na nagdreve. Di ko nagdreve na madin. Baka limutan na turang na ang tambo. Wito kani binakabati kwa na kabi siya nga nenda. O kwa ya na sulili ko na baka diyan ko, baka rati ko na kabi siya nga. Na seregi ko na nungula na turanga na elka. O kwa matanga ruta ko kwa na reki. Hallelujah. Na wala ko guru manandende. Na kaya na mbasi ka tubi ko na baka diyan na reki. Baleta na turanga na elka. O kwa sa mbulang go mekana. Sana may toka ni binakasarang ko na kabi siya nga. Iwan tinipunong ko kami na biyokani. O sa ito ulit si Kubo. Yan ay kipeli. Kung sa binata ka ng kubiyo kanyang tikin ito lang niya. To be practical. Kung sa buwa sa sarito nga buwa, yan ang ramatakan, yan ang binata. Nung ito kanyang best friend, you're my best friend. Ang Holy Spirit. Kung kung naman ito ka, mo buwa sa buwa. Amen. Yung sasanga-sarito ka nung mo. Sa ganito daw ko, yung wakilaki na ito nag-isa mo ito tumiyan. Ya kami ni sini kuwa, may sa practical sa nga, address na ka na turangan na lang. Pero ako sa ini tayo wala kami, tagay ni kalibi ko yung chubay na naman sa sumunod. Kaya nalang ko kami, kinaturangan na lang. Ito may loto pa ito, patagay kaya na naturangan na lang. Ito nga na kami, na-realize na pa yan, sa piso ka ng taray, he is a real person, a divine person. Sa nandun talaga, may daw susunod ko to be treated as such. Amen? As a real person. Appreciate pa ka na nung bubiyak kayo ng kinawatan. Kung nasama rin sa ranan, bubiyak kayo ng kinawatan. Yan rin namin matak. O sa buwak, magutok mo na nendre, tukun na buwak. Yan rin namin ito ka, tukun na buwak. Yan rin namin bako buwatag. Sa taon na katalaga buwak. O kaya na may mga tutulong taga ng sala. Amen? O kaya na may tubig kaya. Naturangan na rin tayo. Kaya mininabiyakan, naturangan na rin tayo. He's a real person. He can be our best friend. The Holy Spirit is our best friend. Our best friend. Kaya kami ko sa 20 pa man na sana dito kayo nandito. He is our best friend that will never, ever, ever disappoint. Wag kalungan tatik kami niya na kalungan. Amen. Do we receive the word of God? Amen. 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 Allora, tutto questo mandano massimo. Father God, we want to thank you for preaching of your word today, Heavenly Father. We receive your word today. The word of nourishment. The word that will change and transform our lives and our relationship with the Holy Spirit, who is a person, who is real, and who is divine. Collectively, we acknowledge your presence with us today, dear Holy Spirit. You have spoken to each individual person that is here this afternoon. And I pray in Jesus' mighty name that your word will empower your people. Your word today will be a reminder for your people regarding the person of the Holy Spirit that was sent from
be with us when we believe in Jesus. He is the promise of the Father. He is the promise of Jesus the Son. And we acknowledge your presence with us today. Yes. We acknowledge, Heavenly Father, that we are the temple of the Holy Spirit. And you abide with our spirit. And you are with us and you surround us. Help us to strengthen that fellowship, that divine fellowship, Jesus, with you, Holy Spirit. We receive you today. Yes, Lord. We acknowledge you today. You will bring fruitfulness in our life. You will bring a victorious life in our life. Father, thank you. Those that need peace today, Father, pour your peace upon them. Those that need more love, according to your word, Romans 5:5, that you share the love of God upon our hearts, upon our breasts, so that we can love you, Heavenly Father, so that we can love one another, and also that we can love our enemies. The heart of your love, the love of God. Thank you for the peace that you bring to us, oh God, that surpasses all understanding. Father, that we will have that peace, oh God, the peace that will guard our hearts and minds in Christ Jesus, the peace that will protect, the peace that will heal, the peace that will affirm. Your presence, from the will of God in our lives. Come and lead us, Holy Spirit. Come and direct us, Holy Spirit. Come and lead us with your peace. Come and lead us with your joy. The joy I speak about. The joy of the Lord is our strength. You declare your word that the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. We have it. It is our inheritance. Father, share the joy, the peace, and the love, and the power of God with your people today. We welcome you in the Holy Spirit. We adore you and we love you. Father, we thank you, we thank you. We thank you for the gift of the Holy Spirit. Thank you for the person of the Holy Spirit. Yes, Lord. That we individually will acknowledge your presence. Emily, let me tell you this. Hallelujah. Hallelujah. The endurance and the perseverance that the Holy Spirit gives you. Amen. You can do all things through Christ who gives you strength. Hallelujah. Hallelujah. Do that what you can see there. If I move to the other camera, let the Holy Spirit come. What can you do? What can you do now? What can you do? What can you do now? You respond to the word. You respond to the Holy Spirit. Devour that relationship. Strengthen that relationship. And another time. I would have had it.
Yes, Lord. Just talk to him. What's the woman like to talk to you about your faith? Tell him that you need him. Hallelujah. Kalau aku sangat pandai day, yang tadi aku mau pandai day. Elaw mau kan tahu. Salah semua cuma yang mau mengatak. Yes. He can take you, he can lead you, he can guide you, he can use it, and he will bless you. Hallelujah. Hallelujah. I tell you, the person of the Holy Spirit will shower you with manifold blessings, that there will be no room to contain the blessings in your life. He will bring overflow. Amen. There will be an overflow of His peace. There will be an overflow of His joy. There will be an overflow of divine health. Hallelujah. I decree and declare that over your life. Right now. Hallelujah. The blessing of the Holy Spirit. Hallelujah. Strengthen their fellowship. Strengthen their communion. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Father God, we want to thank you for this wonderful service from the very beginning to the very end. Thank you for the preaching of your word. Thank you for your servant that you may use today to share your word with us, oh God, not only here in this sanctuary, but those that are tuning in live stream, Father. I also pray for them right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Those that are going through difficult situations, Father, that you will minister to them by your Holy Spirit. Give them your joy, give them your peace, give them strength, that they will respond to your word today, that they will establish a fresh relationship, a strong relationship with you, Holy Spirit, that you will lead and direct and guide them, O Lord. Those that are here this afternoon, Father, hallelujah, strengthen them, O God. Hallelujah. Bring what your word to them in remembrance. Show them about Jesus. Yes. Hallelujah. Show them who Jesus is. You are the Spirit of revelation. You are the Spirit of truth. Reveal to them all the truth about the Lord Jesus Christ. Reveal to them all the truth about the resurrection. Reveal to them all the truth about the blood of Jesus. Reveal to them the truth, hallelujah, that are in the Word of God. Father God, we want to thank you. I pray for those that have responded that are here in Jesus. Hallelujah. And not only doing what the Father of faith of Kani, they are going in their own time. Yes, Lord. I'm not going to come to you, Lord, and come. I'm not going to come to you, Lord, and come. Pero no vamos a come and then we're going to go. No must we come to hallelujah. Hallelujah. That is your portion. Hallelujah. You receive that in Jesus' mighty name. Hallelujah. Father, we thank you. We love you. We adore you. We treasure that relationship. We want to show him. Hallelujah. Oh, we want to say yes. Say yes. Okay. You like it. Come on, everybody celebrate. Celebrate.
Wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Okay?